Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunda gaul di dunia. Nya. Jadi pertama kita mau ngucapin dulu selamat berbuka puasa. Berbuka puasa dan sebentar lagi mau lebaran. Ya, tinggal beberapa hari lagi ya. Ya, janten minal aidin bareng yuk, minal aidin wal faidin. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Kanggo Sunda gaul di dunia. Sakedap deui akan kumpul, bade kumpul Plamel reuni buka bersama Plamel family. Ya. Di mana? Di Mr. M. Oke, Soreang. Keren banget ini tempat makanannya. Keren banget. Asik banget buat nongkrong. Buat nongkrong. Jadi buat sahabat-sahabat Sunda gaul di dunia, mudah-mudahan sehat sadayana. Amin. Bahagia. Amin, sejahtera. Seueur artos upami bade Banyak rezekinya. Boboran. Jadi bade boboran teh kudu seueur rezekinya. Ya atuh. Jadi biasa mesel acuk ya. Jadi kita mengucapkan dengan penuh keakraban sadayana sing sehat, Sing bahagia. walaupun teu mudik sawios. Di rumah aja. Anu di rumah, anu di kampung sing sarehat, anu teu aruih oge sing sarehat. Mohon Gitu. Jadi hatur nuhun sakali deui Sunda gaul di dunia tiasa di mana ditinggalna teh di mana? Anu aya di Teh Cynthia. Di Ya, Teh Cynthia. Cynthia, anu aya di Belanda, anu aya Teh Elsa di Jerman. Ya, Jerman dimanapun lah, ya dimanapun. Mana pokoknya nama di Tinggal tiasa dilihat di mana ya teh? Si Sunda gaul di dunia teh? di YouTube. Facebook. Di YouTube, di Facebook page, Ya, di Instagram. di Instagram. Mudah-mudahan tong hilap atuh da bager like THR. Nya THR nama teh teu naon THR nama ku like, komen, Dan subscribe. Eta mah hadiahna nya buat urangnya Ya, buat atuh. kukurilingan ngalaporkeun. Sementara kontennya memang hanya menyapa orang Sunda anu aya dimanapun, nyapa saja sing bahagia supaya teu hilap kalemburnya gitu. Orang Sunda nu aya di mana-mana, nu aya di luar Jawa Barat. Tong hilap kana mamenana, tong hilap kana acukna, Sunda teh seperti apa? Iya. Acuk Plamel. Ya hatur nuhun atuh, mangga pamit we nya. Mohon maaf lahir batin ya guys semuanya. Selamat lebaran. Semoga bahagia selalu ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunda gaul di dunia. Ya. Ya.